Petra-petra e. Ty? Então? Nahazo be matoa tonga aty a manohy foana le processus avy nanao légalisation ny ino ty dossier koa zao toy foana io iny le tao biorika saika tao fankatatsodrano sy fitsofandrano zay saika ataon'ny pasteur tonga tao daholo le tondra fivavahana reo anikeo de hoy izy hoe tsy raiky zany fa ataontsika amin'ny manaraka tsy manino zany mbola fikasana ny olombelona fa an'Andriamanitra ny mandahatra azy fa mitohy foana tsika de aza matatra